Mu karere ka Ngororero umusore akurikiranyweho kwica mushiki we no gukomeretsa muramu we. Umusore witwa Umaze kabiri Froduwarid w'imyaka 25 akaba ari mu karere ka Ngororero yatawe muri yombi akurikiranyweho kwica mushiki we ndetse akagerageza no kwica umugore w'umuvandimwe we ariko Imana igakinga ukuboko. Ibi byabereye mu murenge wa Kavumu akagari ka Gikwa umudugudu wa Nyaramba bikaba byarabaye kuwa gatandatu tariki ya 25 Gicurasi na 24. Ibyo byose bivugwa ko byabaye biturutse ku rugomo aho rwa rugomo rwo gukubita no gukomeretsa aho Umaze kabiri Froduwarid yakubise mushiki we bikamuviramo urupfu ndetse n'umugore w'umuvandimwe we ariko akajyanwa kwa muganga akaba ari kwitabwaho n'abaganga gusa akaba nibivugwa kwashobora kuba yaritabye Imana. Umwe mu baturage bazuye umuryango yavuze ko ibyaba yari amahano aho ngo bashobora kuba barapfaga amasambu. Yagize ati umubyeyi wabo yahaye ubasha umwe mu bana be abandi bamugirira ishyari kuko batashaka kwagura isambu y'iwabo. Mu gihe agiye gushaka amafaranga ngo ayigure umuvandimwe we azamuka yigamba ko agiye kwica umugore we. Mushiki we abyumvise ajya kumuburira bakubita navayo amukubita ishoka yari afite aramwica komeza ajya mu rugo rw'umuvandimwe we maze akomeretsa umugore we. Mushiki we yahise apfa naho muramu we ajyanwa kwa muganga ariko abaturage bakaba bavuze yuko nawe ashobora kuba yapfuye. Umaze kabiri Froduwarid akimara kubona amahano akoze ngo ahise yitanga ku nzego z'ubuyobozi mu murenge avuga ko yakoze amahano akica umuvandimwe n'umugore wa mukuru. Uyu musore aramutse ahamijwe icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake yahanishwa n'ingingo y'121 y'itegeko nomero 68 akarongo ka 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iri tegeko rigena ko hamijwe iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'500 ariko atarenze miliyoni. Iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye urupfu igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 15 ariko kitarenze imyaka 20 ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7. Mu karere ka Nyanza ho umugabo yakubise umwana we aramukomeretsa. Nk'imfura Eugene wo mu karere ka Nyanza umugabo w'imyaka 40 yataye muri yombi akekwaho gukubita umuhini w'Isuka umwana we. Byabereye mu mudugudu wa Gahanda mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana aho mu karere ka Nyanza bikaba byarabaye ku cyumweru. Umwana we yakubise afite imyaka 14 akaba yariga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza akaba yaramukubise akamuvuna. Amakuru avuga ko uyu mwana yabanaga na se mu nzu bonyine nuko yaje kumukubita umuhini w'Isuka amuvuna akaboko k'iburyo ajya kuvurirwa mu bitaro by'i Nyanza ubu akaba acumbikiwe n'abaturanyi. Umwana avuga ibyamukorewe yagize ati papa yankubise isuka n'umuhini wayo ku kaboko anziza ko nakubuye mu ruganiriro ubwo ni muri saro ariko ntakubuye mu muryango. Uyu mugabo yatandukanye n'umugore we. Uyu mwana akaba ari we wabanaga na papa we abandi bana bakaba mu miryango no mu nshuti z'umuryango.